bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Perezida Kagame yashizeho abayobozi mu nzego zitandukanye biganje muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Perezida Kagame yashize abayobozi bashya mu nzego zitandukanye, aho muri 14 bahawe imirimo, 7 bari mu nzego zitandukanye za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mu bahawe imirimo harimo Ambasaderi Jacques Kabal wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, yagizwe ambasaderi wihariye ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwishyira hamwe kwa Afurika. Umwaka ushize nibwo yasimbuwe kuri uyu mwanya wo guhagararira u Rwanda mu Bufaransa, mu Butaliyani no mu miryango nka UNESCO. Umwanya yari amazeho imyaka igera ku 10. Moses Rugema we yashizwe ku rwego ambasaderi, agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe protokolo ya leta muri Perezidanse ya Repubulika. Yari asanzwe ari intumwa yungirije ihoraho ihagarariye u Rwanda muri Loni i Geneve. Yari kandi charge d'affaires muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi. Mu mwaka wa 2003 nibwo yinjiye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga ahagarariye u Rwanda mu mahanga, aho yakoze i Londres na New York. Theophile Mbonera we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera. Yari asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe ibirebana n'amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Clementine Mukeka yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Yigeze gukora muri USAID mu Rwanda ari umujyanama mu bijyanye n'ubucuruzi. Patrick Karera we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibidukikije. Mu mwaka wa 2019 yari yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Ibidukikije. Dr. Regis Hitimana yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa abishingizi muri RSSB. Umwanya wari usanzweho Dr. Solange Hakiba. Dr. Hitimana yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubukungu guhera muri 2014, ndetse mbere yaho yamaze imyaka 4 ari umukozi muri Minisiteri y'Ubuzima mu bijyanye n'igenamigambi, ingengo y'imari n'ibindi. Juliette Kabera yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda, REMA, asimbura Engineer Coleta Ruhamya wari umuyobozi wacyo. Kabera yakoze muri uru rwego rw'ibidukikije, aho yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ibidukikije n'imihindagurikire y'ikirere muri Minisiteri y'Ibidukikije. Kuva mu mwaka wa 2008 yari muri urwo rwego kuko yari mu bagize uruhare muri gahunda y'u Rwanda yo guca ibikoresho by'amashashi. Valerie Nyirahabineza we yagizwe perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Umwanya utagiraga umuyobozi kuva ubwo Mukantabana Seraphine yavanwaga kuri uwo mwanya mu Kuboza 2019. Nyirahabineza yigeze kuba umudepite uhagarariye u Rwanda muri EAR kuva mu mwaka wa 2007 kugeza 2012. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda we yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore na Austria. Shakira Umutoni Kazimbaya wari charge d'affaires muri ambasade y'u Rwanda muri Canada, yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Karenzi Philippe yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe Aziya na Pacifique muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mu mwaka wa 2011 yari yagizwe umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda ya Addis Abeba muri Ethiopia. Sheila Mutavu Mutimbo yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe diplomasi y'ubukungu n'ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mutoni
Mutimbo mu mwaka wa 2014 yakoraga muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Haguma Joanna we yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, aho Darius Rutaganira agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Bose bari basanzwe ari abakozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ngayo ngo tubaye tubashimiye naho butaha. Bye bye.